Namar ka jingle kuman ka sarkar ka jingkerpat ki samlawat kam ha ka tanat pulet ka bakila jia kenduk bun sien ka belet ban kenduk iki he sarkar ba pher halor ka jing penmi pendet rata thep kam pulet klem da buat iki kendon jok office memorandum menta ka singi ka lai photrik uyayong kite ki samla po ka jingalam ka barilang pingrop kila lait ban bu sendan da ka jing tho akhamat secretary ka home department uba CVD ding do hab keren cikilat pathai kubor nakaliang ka samla bari lang pingrop kala ong baka jingwan bu jing tho jongki kadai kum kadak ban pen i ka sarkar ya ka jingle arsap jongki bat ka jing pentrei kam ya ka an ka bom don nong rem bat nakaliang kite ki samla kila ong namar ka jing menti ka sarkar nakaliang jong kite ki samla ken hab ban let ban tiet jing khang ha khamat ka yeng ka shari badan buram halor ka jingle ka sarkar semua beri kelak itu kemudian ka boskan kedua tasngi ya iba sila pia kenduk na jing shisha ni klamwan ban kenduk ni wan ban submit ya ka representation takas ngi lai po tarik po ibrut dia nilai ki irregularities ki balong illegal ru ya ka age ki change klam ka notification kung mangala patay dia ka notification ngala gli na iba CVD ngo kam kim padan notification bagi ong yet to be released dia kini ibuan ki jingkeli kumno kan ki change ka age limit klam ka notification di kuntangi wan ban submit ya ka written representation nila dap submit siya ka secretary jong ka police department nila submit ya secretary jong ka personal department mentangi submit siya secretary jong ka CRB ro siya yes patay ta pidan iban ong berakhlak kami ke Islam ke tim wala ban penbiang ko kumba guideline penduk ngiyo iba ki revised guidelines ki abo klam ka notification ken takadaw ni wan ban file representation di damban siya ti kung basa just lang ki samla baro ngin namban siya ngin hablet siya kon namar ba ngimla pi ban susha update ya kini ka taday ban ka iki ibalong legal ho ni iba kimbot kat kung ka notification di haka kot kuboro pilay ihi naka artarik akun jo tarik fam chief minister jongila ang baka notification is yet to be released takataw long kumno kay anshu permit revised guidelines klam ga notification di kung tahing iwan submit ya ka representation ni ka ban I proof mo ka signature i kala kan hi di tangkat tahi temu pi kiba apply kam pi i ku ni ka tia jingka jimplat assessment jong soka akan ni gajing pelai kam assessment soka tangi isgotiaw himo namar ba ya super jubor ikasna tangkat tahi balik pia sodio ala ke ignu Isudo ya ka namar ba arjar ka kendai don ka COVID-19 ba sa kata kam COVID-19 kan alo kata aslam ka rekrut dan ka daw bisna tio bala madrid pala kasna ajing sala de ban ai won tang relaxation ang kata ni kuat am ko nilawan kendo atau si ang trim tu wan kendo CV dingko next week untuk mencuyo coba aku dan datang musnah kuat penjasa kematian kecik mo ba kum berkom kini ki kam sipai kam pulit om jelak bandan ko ka relax je ke bulak bu ki kat tu bet mon ki duka ya ko nak klai anda he ya kata yang ba umlak su yo ada ya kata kita ni mo ki kendon mo tang ba jom kini ki SSC DSF CRPF ini dangla dapat I want to relax naga aku kendai kadangla adu lai ko ar pan I want to relax ba sa tadi ka kam COVID-19 kapalay ako mikriya pat kamla pan I want to relax kata tin bicing kali ke jong serkan om ba ki kam sim ben do khat kan adu khat no do khat pra adu apa asna ki kam sim ni jadi bu sarkar kontai kana ba kuat ka fitness kam syong pi ka is ka syong ka ya ka jong ka kilometer bala don ko physical test no kuat ban ka fitness dekat is relax dekat ikal ka ikal tiak jumpi pinyat lada ka sarkar kam relax ya kit yang dikit kuat jumpi kata ni hap syong para samlan hap syong ya berkhas no ban ya sekamata